Suar Kapatisi TV. Admissions open for degree courses in St. Khasi College. Various VTC courses are offered along with majors in many subjects. Pay reasonable fees in installments. Meritorious students will be given fees concession. Ya kay ima seorang ya mungkin hiladang kapal pajau siang in salah. In kantala bat ni itu. Kantala koi ba in kantala. Oh, kantala Indonesia. Wadok yang sedisi guys. Kendau nang way jongki. Oh, ngim kran hak kendau nang way. Ngilai kran hak Himala jong. Ya nginyami benta. Hamok kedok ngin siang darbar. Ngin sim ya karai, bangin le ke baar. Kata ke baar, kan kam kerau ke benengkong. Kata ke baar, kan pensai kedari ke hok jeung Himasora. Kata kadai kebakong santam ek bangin le benta. Ngim ngap jar da lei ru. Ngin yeng. Islam Himasora. Ya seki pas ini lek. Hamok kedok ini kenduk. Ngin batai ya pi. Saka step ke baar. Kung ngin le ban thom ya kani kajing beriti jang kani ke state committee. Sambil disuka seki benar bos. Tanggal 4 Januari di Asarki bagi selek benda genduk. Berpenting kena. Bagi ini pasang hamon di Sulawesi. Kinumlah ban beng yang Himasora. Siang, Ginsim, ya kesenjam jingiki, nanti na po mokrok, nakajaka, jong Himasora, nakatakadaw na karpanya pibaro, yang inilang apa mokrok, bangin perkat, kumno, ya kestep kebahadin, kebangin yan, banyaki, bersyaik ini, kinongsong sukihan ni podos, desa gosel. Namar, bagini kinongsong sukihan ni, timpan longfit. Katangi satu pimdan kariti. Himasora, kadai lembah kandiam, kandiam diam. Nakatu kadang, ladem le yang kandiam, kandiam karukom. Nilai yo elau stay bojong. Tebalai ban kita ke sekarang. Kandiam kan kariti lustur ngimlong priwa pertai. Kakak mau, hersuki. Kandiam ke jelek hemrai. Kandiam kibam dai ki khasi. Ni jawab, ya kahok. Ya kahok. Ini ya kahok. Gi klemyo ya kahok lah chong.
akar keburam ya ka kendok siap kibro klem tip syu kritik rustulas kibro untip ikhima kibro untip ikinang mensuar untip la sukwa abet ya kayo no la sukwa abet ben kam klop sukwa abet ben kam ke bro khoi ne kibro ti syah nei la da kwa aru ka kendok siap ka kam tip kamba yang beding bat gitu stur kriti dan kam ben perkhat sibuan ke perkhat isno si sibuan dengan hab le yesang perkhat pada kumbai pakasur mangin sawan hakawe kesini nginda lawan hakawe lawan hakawe kesini takamut siapa dai ka benca nah banyak kiban dan sekma kumna ben sarak kumna ben pendik ben pendiang kumna ben perlai ben penyari kon kti nek bertay ka khendam si akar keburam tak khendet. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.